Terek tangki ane muat lengis gelahne Pertamina nabrak punyan kayu di Gunakse, Kecamatan Dawan, Rabu 11 Mei tengai. Tereki entu serimpit de ajak teredam uli sisi kebot. Agat supir terek tangki ini selamat uli kejadian entu. Yen tereke ane nabrak tetep mejalan nganginang. Uli informasi terek tangki ane abane ajak wayan sujane asal uli Antige, Kecamatan Manggis Karangasem, teke uli kauh Gianyar lakar nganginang ke Karangasem. Uli pengakuane wayan sujane pas mentas di lokasi saget ada tabrake ajak teredam. Supir truk BBM sing ngidang ngendali yang truk langsung banting setir nabrak media jalan terus nabrak punyan kayu nganti bah. Uli kejadian entu tereki nyag ane di muka. Jalan ide bagus mantre masih macet. Ulian ada punyan kayu ane bah. Kasat Lantas Polres Kelungkung AKP Wahyu Joko Nugroho ngaku sedang nyelidikin kasus entu. Tim Bali Express ngelaporang.